Halo, jangan lupa nonton hari ini. Selamat hari apa, guys? Guys. Selamat hari apa? Satu kali saksikan tulus ya. Luar biasa. Selamat hari kemerdekaan Indonesia. Ini nih makanan dari Mami Dewi sama Om Angga. Usaha baru nih namanya OIDWP. Jadi ini makanannya ada ayam dengan bumbu dengan bumbu keju lah pokoknya ya. Sama Satu ini. apa enggak? OIDWP. Udah. Harus kamera. Tojok lagi makan pasti kamera. Nasi. Tapi walaupun ini cuma banget ada 2 makanan tapi enak banget. Mantap. Kasih Mami. Makan banyak membuat kita selalu kenyang. Kurang lebih seperti itu. Makasih ya. sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much